В единственной школе деревни Нахара Сунтарского улуса сократили учительницу, мать 4 детей. При этом в деревне всего живет 58 человек. Билигин бу образование түгөр жон бөгөнү ата харбыйыл роллорди. Бу бигиттен эме бир кихини ата харбыйыктактар түөт оголох эдергел иетин. Аны маннык чен просто ханага келлибит. Бу маннык оптимизация кемигер, бу тор программа кемигер правительство кырын электри өйүктактар диханыбын. Бу олбур хунтарга ме бэбит курдук ити толон, тенке энгин электри баллар ди. Бу не электрге жана ураты хуктактар дибин тога жеттер кырын элекке олох ураты. Бу биогон кихилак олбур не элекке ди. Бир кихи проблемата бу бир ыл курдук бук боллага ди. Олихин бары каддере бир ыл кылгата болон калар. Кырын электрге бу бачча ырахан кемге биһиги бу правительство өттүттен өйөбүллэх болуктакпыт, карыстыр көмүскүр жоннордох болуктакпыт диханыбыт. Олин бу кыра нехелектери мен ханабар олохтыты хуктактар. Но правительство не поможет, потому что ему плевать на судьбу Саха.